علم و ذانت سفر نبشتہ کار شیراگام انسانی ذانت بزن کے انٹیلیجنٹ یا فہم تا روچ مروچی 10 کب تگین تاریخ 10-12 ہزار سالہ کوہنتر نہیں اما ذانت یا فکر و فلسفہ کہ انسان و غیر انسان فرق کو پیرا کن یا اما کے بنی آدم درجہ و مرتبت یا آئیے پیدائش ہستی و نیستی باروائیں اے جہاں یا آئیے مدامی برجائیے فکر و خیال یا آئیے باروہ پٹ و پول و جست و پرس تاریخ ام کون نہیں تاریخی دفتر کے کوہنی دم قبرستان و ادیر یا کوہنی بان و ماڈیانی نشان و ہستی گواہی یا بنی آدم جھوٹ کو تگی آک و گلے اسباب یا جنگی یا شکاری اسباب شکلا یا انسانی آزہانی پرشت و پوش و پرورینگ یہاں انی نسبتا کے گم بنی آدم زانتا ہیں ای علم ہم سک کون نہیں انسانی تاریخ کا بازیں قوم و راجاں راجی دود و ربیدگی او علم تکا مزانی دیم روی کتگ ہزاراں سال ساری مصر فرعونانی بادشاہی او مزن مردی دورانا مردگانی پر رزگ او آنی نسڈگ درمان و دارو جنگ او آہانا ما احراما یا ادیرہ ایر کنگ رپ کو راس سائنسی و علمین بلے مصریانی علم و ذانت ای سفر فرعونا او رن تا دیرہ معطل بوت او یک وادیا آہنی علم گار بیت مردگانی درمان جنگ او چند نسڈگا پہریزگ علم و ذانت چینا ہم سر بوت امیرنگا یونیانی حساب و استارزانتی آہنی جغرافیہ فلسفہ و سیاست علم ہزار سال ساری دیم روئی و شریں شکلیہ بتگ بلے الیگزینڈر میرگے لہتے 7 سالہ رند آئیے علمہ مدار کیت او دیما نروت میسوپوٹیمیائی اکادیائی بیبلونیائی اسیریائی بادشاہانی دور و باریگا استارزانتی یا فلسفہ علم کم نبوتگ بلے ای بادشاہانی تبابوگا رند علم و ذانتے آہنی سفرہ مداریت کگ ایران و میاں ایشیائے بازیں دمگانی سرا ایرانی بادشاہی سائرس زمانگے بادشاہی پارتیائی ساسانی و فارسی گوشی ایرانی بادشاہانی زمانگا را ہم چا علم و ذانت استارزانتی و فلسفہ دیم رویہ پاہکا سندگ و دور کنگ نبیت رومنانی ما روم یورپ و افریقہ میا رودرت کو میا ایشیائے ملکانی سرا آکیمی و واجعی زمانگا علم و ذانت بازیں تکو پناتا دیم روی بتگ بلے 100 سالانی ای دیم روی یا دراجیں سال و ماہانی دورانا یک پارگی یا مداری امت کگ کہ حاکم و علم و ذانت مرکز و کردار بدل بتگن یک زمانگے چا درستان ساری چینا کاغد ارداد جنگی شور و ٹوپ ارداد شریں حکومتی نظامی بنداد کوت بلے لاتے وعدہ رن چین انچو پشتا شد کے کس نام نگپ و اندگے کوما امی تکا باج برد تو گیشتری دیم روی کوت عربہ عباسی کلیفہانی دورہ ما بغدادا علمی پیڑا یونان علمی و فکری کتاب و نبشتانکانی شرع رجاگ ما عربی تیار کنگ بوتن جان سلامتی و طبیبی علمہ دیم روی کوت الجبرہ علم دیما شد بلے 12ویں صدی ای بادشاہانی پرشت و پوش بنا بوت او علم و ذانت پیڑا دیم روی کار معطل بوتن رن تیرا علم و ذانت و فلسفہ بدلا مسلمانی و ملائی شدت عرب و اندگے مسلمانانی علمی و فکری جہد و کوشش چیر تر رنتن و ایشانی جاگہا یورپ دیما آت و عربہ تروچ مروچی علم و فکری مزن مردی تران کت نہ کت ہندوستان کوہنی دور و باریگا اسوکا و چرائی ہم ساری علم و فہم و مذہبی و راجی علم و ذانت دیم روی منزلہ برانت بلے ہندوستان سراسی و 4000 سالانی دورانا ڈنی کومانی پدما پدا الگار و جنگا صوب مندی دری کماندار و بادشاہانی لٹ و پول و ہندوستان قدیمی علم و ذانت ارجیگ و تباہ کنگ سببا ہندوستان علم و دانش سفر محتل بود اودما لاطینی امریکہ و امریکہ 15 و 16 صدی عیسویہ یورپیاں کعبہی پکوفئی کت اودا مخلوق جت و پروشتند ہمیں وڑما آسٹریلیا و نیوزیلینڈا مخلوق کارا جت آہنی تاریخی و علمی مڈی تباہ کتند ای درستین دمگا یورپیاں مخلوق مذہب دود و ربیدک گار کتند آہنی کتاب علم و ذانت تاریخی مڈی سود کن تو آہاں راجی یا سائنسی علم و فکری تکا ارچ دیم روی کے کتگت آہنی نشانی ہم پشت نکب
مروچی دنیا ہا علم و زان فلسفہ و راجی حکمرانی یہ فکر سخت دیما شتگ بلے دمی نیمگا جہاں بازیں دمگا مذہب و ملائی شدت و تنگ نظری گیش بودتگ کم نبودتگ ہزارہ سالانی دورانا حکیمی و طبیبی علم سخت دیم روی کتگ بلے وہم تائید و بند قصہ و آیات ہم کم نبودتگند ای نبشتانگ چہ شیرگام کتاب دل مہران چم پما ہزارہ زرنتا زرتگ بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل